Clear to do tak tele ngai thatu za tak te tin kan subscribers lut tak te amasa in von lo chi bai kanan book le cheu ole tun tuma chuan Burma ram chunga Burma mi pui zong tele ram pon te tin zone hat lak te hriat nge tur video masa kan soitak National Unity Government in ana pui ber Burma ram Federal Democracy ani tak huna mantur Constitution aduan rifia na kan ngai thladon ani amasa in tuna andin thar National Unity Government anti hi Burma ram in Federal Democracy diktak United States of Myanmar ataka an function tak ma Federal Democracy kalphung te lo duanga ma lo la tur sarkar lai lok ani ti hi shemasa ila he sarkar thar National Unity Government in anapui berchu Constitution duan felle Federal Democracy kalphung tur engkim lo chin fel ania sarkar lai lok ani kanti rualin nakina United States of Myanmar function tak huna po heng shwai tu te tho hi shwai tu atan nem hi an ngalin rin tuna thiam danin Constitution thar an duan chu ilo bi chiang don teng Constitution zong avain kan en man don lova poimo kan ti zual te chau kan han thlur bing don ani amasa in tuna sipai sarkarin aman mek Constitution hi the constitutions of the Republic of the Union of Myanmar ti ania tuna sarkar tharin aman tur Constitution hi chu the constitutions of the Federal Republic of the Union of Myanmar ani thung don ani sangni pariyata anduan Constitution atello Federal ti chongkam hi sarkar tharlo amtur Constitution achuang don ta heta tang ringot po hian Myanmar mi pui sarkar tharina mantum Constitution hi chu sangni pariyata sipailal te du dana anduan Constitution nen chuan ainang don lawani ti alang thei ngal ani sangni pariyat Constitution khachu sipain anlalna anti nge zel theina tura duan ania tuna mi pui sarkar thar man tura duan hi chu mi pui zong nam hrang tele nam sipai zong te po in tuklanga zalen taka theina tura duan ania chu NCUB antia National Council of Union of Burma in kumsom chuang alo boy pui to constitutions ani panglong agreement an duan Constitution zulzuin mi pui zong te lungrual taka an chen ho theina tura duan ani kan hriat thiam thei dan tur chuan a structure ruang ama chuan America Federal Structure anianga ma se sarkarin of dan kalphunga form of government chu India ang hiani don ani omzia chu parliament form of government ani don ani President omanga Prime Minister po omanga President chu head of government anianga ma se Prime Minister chu thu berdon ani President chu India rama Rajya Sabha kanti Chamber of Nationality in athanga ani chu head of the state anianga head of government ero Prime Minister ani thungang Prime Minister in minister zong aruatanga rorel na chu akuta omang civil administration chu Prime Minister kuta omdon ani tin aram hingatan hian Myanmar ni tolovin Burma ani le don ani Myanmar ti hi kolho mingbi kania ethnic ramdang te antello adik tak chuan Burma hanti po hi kolho ti na thoni ma se panglong agreement ta ethnic nam hrang tele pu ongsana howan lo din kha Union of Burma ani awangin heng constitution sipom nge ani huna chuan kha bok kharam hingan mangle don ani Myanmar ti hi chu sakha zakwa samret pakwa kuma khan sipai hovin mi pui kongzo mi sangli chuang an ka hlum nuwa u somonga howan thlak chop ani tin separation of power chungchanga hian article pangana chuan executive judiciary le legislative power ho hi a hrang hlakin an omdona independence in an omvek donani tunan man mek sangni pariyat Constitution a chuan a chiang lova executive president hi alal berangan ti rengota ma se executive kha commander in chief ani chuang tamia alomai
lal ber ti si khan sipai te hi anwaya anom tlat lo maya tin legislative han thlir le ila tuna an man mek sang ni pariat constitution a chuan mi pui thlan ni mi alo sipai uniform ha za som ni panga an thutlat maya automatikin constitution amendment turin parliament member za somsari panga ayatamin andu chuan siam thathe niang ti ani heng sipai za somni panga member te hian andu lo chuan constitutions po asiam danglam thei tamia lo ani sipai hian vote power an nei tatlat mai ani tunan man tur constitution thara chuan balance le free om turani ti ania constitution amendment tur point member mun thuma thana mun ni an lungrol phot chuan ti danglam thei ani turani ti ani india ram ang chein tin judiciary a po hian tunan man mek constitution nen chuan in ang lo viau don ani sangni pariat constitution hi chu kan soi to angin sipai hoin anlal reng theina turanem nge lui ania ong san su chi po in he constitution hi chu athalo hul hwal ani ti reng chungin omlo ai chuan a zia tin mi pui ho khongai lutuk to awanga in thlanna chu ve khania sangni pariat constitution a chuan home minister defense minister le border affair minister an poimo khop mai heng zong zong hi commander in chief sipai lalina ruat veka omzia chu court of justice te police alalte fbi te cid kan ti ang chi zong zong kha sipai kuta omtlat maya chuwangin dong san su chi te sarkar point engma ati thailo awang chu court kha sipai kuta omtlat wangani tuna constitution thara chuan court hi tu manan control turani lova a free turani Supreme Court hi asang beranga tin justice ho hi prime minister in nominate anga president in appoint turani kumsom sari panga anni thlangin an thok turani ti ani tuna america in an nei Supreme Court ang chia khu ani don ani chu he federal Supreme Court noya hian high court te appeal court te session court te district court te omanga judiciary branch hi free takin om turani he court neu ba ka hian Constitutional Court of Tribune omdona hei hian anha ber tur chu constitution lama innial na le thuboya om chuan he special court hian aching fel turani US a chuan Supreme Court khuan aching fel vek maya law lampang te constitution lampo Supreme Court hian aching fel veka ma se barmaram sarkar thara chuan constitution lamboina big hi chu he special court Constitutional Court of Tribune anti hian aching fel don ani tin Article Samli Pathuma chuan Human Rights Commission le Election Commission te po hi independence vector ania sarkar la ina control thei mi alovin a free turani tiani sarkar million te zinga sipai ho zinga le politicians ho zinga poni se 2 point human right danan bo chet chuan free tak le dik takin Human Rights Commission chuan rel fel turani chutiang bokin in thlan chung changa po two party ma tanbik om mi alovin election commission chuan na athok turani ti ani secular state chungchanga local leila tuna an man me constitution a hian sa khozalen na tak tak om lo ani he tu nai mai lo omani lo unu ahun lai tang to khan Burma he Buddhist sa khovul bik naram ani awangin sangkha zakwa samruk pania kachin lalte pon lo chhuwa pha to ani kha sangni priat constitution a khan Ahmalama Myanmar ram hi secular sarkar ani turani sakhwa zong in tuklan naramani turani chuati venge ya ma se he secular sarkar ti nuwa hian Burma rama hian mi puitam zokin Buddhist sakhwa hi anzuya Buddhist sakhwa hi sakhwa za omle thattakani ti kan pom ti anziak khera ti chuan anhuai chia heng sakhwa dang Christian te Muslim te Sikh te le adang te hi Burma om sakhwa ni ti kan pom ti nan ziak tatlat maya sakhodang om chu phal angin langma se Buddhist sakhwa kha chu thabik za om bik angina ziaka vulbik ani chhota zel ani tuna hian Burma rama khovel democracy ram dang ten an nei ve mi alo Ministry of Religious Affairs om tlat maya chu Buddhist ministry hum halna angin ankal puyani chu wangin sakhodang te che da hara rongbol har em mayani hengte wang hian Burma rama chuan politik lama po ni se Burmese mi ni lo le Buddhist sakhwa be mi ni lo tan chuan akai san thei lo topani sipaya po lieutenant colonel chin ni tu chuan ziak lo dan an nei chu Buddhist ani turani tiani ethnic nam ho tan le sakhodang tan chuan Burma hian engma ani tak tak thei lo ani ma se tuna anduan thar constitution thar article pasarina chuan hleibik omlo secular sarkar ani ang ti ani
fundamental right a kal le lok ila abikin right to education article samthum pani na hian rammi no pangjong jong te hian high school thleng a thlonin an zir ngei turani ti le technology lama le higher education thlengin a thlonin an zir turani ti ania a chan chu tuna Burma hian doctor te engineer te hi mark sang tak nei te chawin an zir theya a free lo ani tin helaya free ati le mandatory ati lai tak hi engdang ni lovin ramachang kan don suan zirna hi poimo a chuwangin no pangjong jong te hi alo pera high school thlengtal chu an kal turani ti ania chu school fee choi ngai lovin a free turani ti ani he thil hi tun lai sarkar lian le changkang jong deu thoinan man vekani ole article somnga palina hanbi le lokang ta hian eng state point an population azirin police za pani an nei thayang ti ania chu population noi khat an ni chuan police sang ni an nei thei ti na ni tin tuna barmaram kaldan chu barmarama police zong en kultur hian sipai lal pakhat anda a omzia chu barmarama police zong chu sipai noya bok an omti na ni central atanga command vek an ni ma se kalphung thar constitution thara chuan state ten mani police an nei vekanga central atangin tu man an ron command lawang an mani in thunei na top an nenga ma se ramri boina le ram danga tanga beina angchia chuan president in state danga police te po atul chuan state dang te puiturin tirang Burma ram dang te laka hum hal chungchanga chuan Burma nam sipai tele police zong te hi tang rualin anin puitonang ti ani citizenship chungchang han kal chho leila article za somnga pakhata khan dual citizenship nei thei aniang ti ania he hi mak kan ti mai theya barmaram ta na thaber donem ni kan ti mai thei hemi hi anda chan chu tuna hian ram boya wangin Burma mi tam takram pon an tlana athen chuan an watlan na citizenship lo thei lovin an neya khang ho kha Burma mi dik tak ram re thei wang le political reason awang atlan chia an ni sia Burma citizenship an chan hlen kha tha an ti lo ani chuwangin adu tan chuan dual citizenship nei thei na dan an siam ta a constitution thara hian tel ani ta ni he thil hi tuna Burma din mun based a siam ani foreign ho ram siam thatna ta na thanem ngai tak le tholok tak hote ma khuanga ya siam ani hei hi thil tha tak ani mel hetiang ani chuan su chi po president amo prime minister amo po adave thei toinarin tunaram danga mek Burma mi fel tak te po hian andu chuan Burma hongin politics an khel thei don ani tuntum constitution thar tura hian danglam deuh mai pakhat chu mandatory military service ti hiani zia chu Burma mi zong kumsom ni panga antlin main sipai service enroll angaya kumni tal sipai anchang turani tiani hemi anti chan chu tuna sipai lal holal shot na salutuk hi anlal shot ti neble ti kiamnan antiani tuna Burma boina ber chu Burma sipai zong khi family sipai angin an kal to a sipai lal phadeu chin khi chu family khat ani deu vek toni alumum mai maya chuan tu pondu ma se officer chin tura chuan an mani chung nai vai lo chu an tling mai thai to lo a chan chu interview tu te kha an mani lal kha an nia tin lo recommend tu te kha an mani sipai lal te ni veka wangin an mel hriat thale an chung nai vai lo chu an recommend du lo chu wangin tuna Burma sipai ho khi family sipai ngin an kalani heng zong soi thria nan le nakin zela po to lo nan mitin te sipaya kumni tal chantur tin constitution anda ani heta hian mani mi mal ngai dan han rol zok ila adang zong khichu atha veka ma se tuna kan soi mandatory military service anti tak mai hi train ka hrelo enge ngai vedan comment section akhan ilo ziak don nya nakina thangle thar zel ten an la pai thowin karing achan chu democracy ramdik taka ti luina sipai chan nge turkum ni tal ti angreng hi afuin ka hrelo tin hetia anti chan ber chu sipai lalna ti nge zel tur ven na ani oma ma se federal army din ani to chuan he chu ven ngai na langlo tin president hi prime minister rona anga sipai lalte appoint tu turani to dona wangin tuna ko sipai lalte anga lalna song nge zel chu ala omina langlo ole he chu keima mi mal ngai dan mai ani e tuna hian video ma sa kan soita kang khan
Burma rama chuan mi pui sarkar thar chu puan ani ta a he sarkar thar hi Burma mi pui zong huap zo thei ang ber siam ania tun ma kol ho rengotin lalna an chan thin kha siam rem ani to don ani portfolio an siam dan po rol khai hle deputy minister sompani zinga pariat lai chu ethnic group zinga mi ania council of ministers zinga nau pangber chu karen nula activist lar takmai do 18 zamong ni in ani hikum somni paruk chau ani cabinet som zinga pali lai mai chu ethnic group atangin ani boka an zinga mi dr lian mung sakhong le dr sa te chu zofa chin mi ani nge abikin pathian le ramhangai mi huai sen le midik christian dik tak tuinung luiten kan hero le kan star dr sa hi Burma mi pui zong mai ni lovin khovel mi pui te hen an hero ron ani ngot to maya Khovela media lian CNN BBC Al Jazeera NDTV tele France 24 TV vela te po voitam tak thulo soitoa tuna po Dr Sa chanvo bi ka an siam chu Minister of International Cooperation ania Khovel sarkar sang le UNO lamte dor tu beratan an ruatani hei hi cabinet minister rawa po ni na sang takani nakin zela pheichuan alano pangsia president emo prime minister ni na emo po atan hian ala hop hle donani tin tuna hian national unity government in nga berchu international community sang le ram sang ten legitimate sarkar anga an pomna recognize na hiani tuna hian USA foreign department chuan RFA news nena tuna Burma sarkar thar national unity government hi an pom thule an thlop thu email an thon to ni na soini tin Global Center for R2P and How to Pa Dr. P. Simon Adam Chuan National Unity Government athlop thu so in ASEAN submit po main online nilovin National Unity Government chu som jok turani thu asoi ti hian khotlang ram lam te chuan National Unity Government hi an thlop thuai erin oma ma se China le Russia hian an thlopangem ti hi zona lian takani an thlop lo zui zel ani chuan National Unity Government noya an din Federal Army hole main ong hlaya polte in ka na thlenganga tual chung ral rap thlak taka thleng mai don ni na lang main ong hlaya polte chan chezo kan riat chuan China le Russia te pohian National Unity Government hi an thlop ve thut mai thei boka chutianga China le Russia ten National Unity Government hi an thlop chuan mi puizinga in ka boy vak ngai lovin main ong hlaya pol te chu international community ten an tu dai thei tho bokani ole kha zong khatun tumatan chon tok phot sela pathianin remati chuan Federal Army din dan tur te po kim chang takin loti chuak an tumanga tin hetia tuinung luiten Burma ram boy chung chang kan loti chuak fo na chan hi engdang ni lovin Burma ram hian democracy muthwai thuai se kan du lutuka democracy an hua tuna kan soitak constitution anga an kal thei takani chuan a chhor ber tur te chu keini ram pona om abikin Mizoram zo fa te kan ni don ani ramalo zalen chuan tharau le ti sa po anzar kan zona sadona tharau lama chuan sakhovul bik te om to lova sakhotin ten zalen takama ani sakho an practice thei chuan keini tan chanchin thashil na kong in hongzaw le zual don ani Mizoram atang te hian missionary te po kan tir chur thei to dona chu nga hlelom em ani tin ti sa tak point zalen takin tahan le ache vela kan zin le sup thei dona ram khilo zalen thuai se adu om tak zetani chu wangin Burma mi puiten democracy dik tak an lo nei thuai theina turin itong trai fanang utin kan in som non le ani e zalen na hi kan piana tanga pathiamin pe kania Thilpek zinga thilpek hlup berani freedom is my birthright I shall have it ole khati zong khatun chuma kan loti chua thei te chu lo ni le ta kan subscriber zong tele kan channel min lo hlut sak zong te lo comment thin tu tele lo like thin te kan channel min lo share sak thin tu te chung abik takin lom thu kan soya min la subscribe ve lo te po in video hnuai dinglam sira subscribe button khalo met zeu ula achung bera all the notification bell khalo met pokula kan ti masaka piang in lo dong zel don nia